Agitene okaunwe SENITA wa MERU Kathuri Murungi augite kaunti ya MERU ITITEBWEGA kumania na nkuchanio iria ciitite na mbere gatigati ka gavana Kawira na munini wawe. Kathuri noritie gavana Kawira Mwangaza atige kumwikira maigone niuntu gutikio bagwitania. Kagitene kau Kathuri augite agaikia rwaria mbunge ya Senate rwa gutigira anini na magavana ndi bakwathurirwa ngugi ciao kiwatho. Nkuruki augite rwaria rwa kaunti ya Nyambene rugeta na mbere kwarirwa. Muthuri Muriuki no wina report ije. Twina gikaro kia mwanya na Senator MERU Kathuri Murungi uranya no munini wa speaker ndene Senate inkwenda muno twithurwa twina ngwataniro lakini MERU itakinyara tukinyite naru tuko mali mbaya ndagitumi kia Senator MERU Kathuri Murungi kuga MERU ri antu acheke nigiki I mutongeria especially Madam Governor na erinda azibangi heshima utaja wita kutangaza ngamanto Kathuri jao bienine hiyo si heshima na MERU tutakinya that level tutakinya level neu oni ningiri kura moita thatu twicina na Kenya na candidates na twathiria kura twakethania tugaitangwe miaka 5 ya Kenya gitera kura de muntu agetugeto chwaka ire kura ona ntu barai twacida nabo no tiro ndona twakanirite ndoni na ine rinda in my career third term member of parliament tiro ndona oni kinyite antu wa muntu kwithirwa na kumpata kienine na gutina reason ethona ambition cha Kathuri kana chionge usijali Mungu ndiye anapanga maneno Ntakwithira kwina gite kia muntu mpreserve gite kia Senate gite kia kwa antu ba MERU amna bubu au gite boja bunge ibagwatanirite na ngwatanano ne gwikirwa turi ajumbe kenda ba constituencies women rep nominated member Muthoni na oni Senator wa MERU na batu twinde twe group emwe na twitangwe turi amwe na parliamentary group yetu very strong actually utingi kinya yeu ambu wekiri county chonde ira chire Kenya nontu bonde batita na gyomo muibethara be na issues lakini MERU MPs tuwatene 100% turi amwe kulingana na Senator Kathuri Murungi augite nandi ndwere kuonekana katika ngavana munini wawe lakini issue ejire MERU inkoromba tafadhali nontu wananchi bate kumenya imbie gweta na mbere na kuena that tension ngavana niwe CEO wa MERU kampuni yegwetwa MERU County ngavana ni CEO na we CEO kawe director general wa kampuni either kampuni ga succeed kana ete succeed igo ithora we njukumu neku no tumbo koro muntu unge no tuta succeed so no ngavana niwe symbol of national symbol of MERU unity no batigwethura na gwakikisha etho independent governor ibagwatanirite etho MPs ibagwatanite na MCs etho na MCs ibagwitangwe bonde na bagwatanirite na MCs no ntunwe mwene na munene wa MERU amnobu augite kithura mutumato ithingia amuthurite munini wawe no ndoborutera no Nyambene Kenya choice ya mutuma kuma igembe no emanda mumite imenti ya deliberate no ntoboi no ntwa kumbalance region ya imenti na region ya Nyambene lakini rebo athukania na mutongerio ngoro bwai no wa region wingi antu bara nabo bainde wingi batithirwa bakigwa banganiri amna bubu Senator Kathuri Murungi akiarire mucemano jori wali tutero Nakuru augite uju I think dire we betre Nakuru issue cheungana chia maybe ethirwa county assembly ni bagwitangwe bonde bagwatene na governor I think yeu no kwaletere division watuika na ndi kwina tashwishi kidogo nontugo baigagwa bati include nikiri government kana kiri program ziri gwitana mbere lakini kitha mucemano juju gitombere kwaria mantu ja witina mbere Kathuri na wirigiro baketho bekara nde mutongirio mugongo kenda bari mantu ja MERU twango na gwakikishira MERU ni Senator MERU na Arua tika kinya thro ante tore ta discuss rwale twina gikaro na ntuku ingi na tukomba go present issues chetu na president yakeja kuliunga MERU ruwa mono actually 2 to 3 days nikenda cover constituency chonde amna bubu augitira igitiro rinde Senate ndikenda gutigira nimbanga amna bakwangugire baketho bakirita tagete na ndirathire proposal yakwa ya bill ya kugeria kire county government act no ntune aleritie manto ja deputy governor tugeria kuona na tuthithia kire sheria na deputy governor ethero no caution through county government act no ntu ni kumugweta no na kero no principal assistant na gaitangwira kaja wingavana so itokwenda kwena ofisi ya nio proposal kwa kire ke sheria rango tunga
wenanzi ngugichia deputy governors na to Meru ake Kenya mzima Mudiene ni manto jege kwa na mudiene ni manto jege kwa county ya Meru. In every county there is a constituency between 4 and 5. Okinyadara kanidi no koni constituency tatu. Embueta constituency nya. Yeah. So ne weta Kirinyaga constituency nya. Ne to kwenda muno Meru ithirwa ina county ijiri ne kenda tumba mbejira tukugairo. Tumba kwithirwa twina mbeji nyingi iri kuja Meru. No twetu tukuona 3.7 billion 4 billion watu na county ijiri aja tukakinyia 7 billion. Na tugatuna maendeleo ja manene mono. Kiripotera Juma Bete Muthuri Muriuki.